بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puas amban kita membeli ku salam tujuh ka amkemun. Miaan terbal terlebih dahulu bersyukur insyaallah. Kuene kesubuhan miaan. Pergi imanin dua ruhib kesanin syukur kemeruenin sabar magsyukur kau si kemun kahapan tek kasih kau untuk magsabar kau kemun kalaatan tek katujuk kau bang tebebek muna dewek kayo ini magsyukur untuk magsabar mananin bilang juk nih ubus aku lay duman kimat misyara tujukaan sumagua ko ni subahat kay kimat niya palanjalan sumagua mga pas mediblihin ni paing na haga suke ko itu mian bisyara ko inin gitan to okay pegi ka kapag sandiyahan sumagua kolor lu misan kay hap bang paasit nuye ni si me okol mahap makanamba iye ha pinayaman kue me dulang inari-arihan lu kolor binaning sinduehin bang niya binaning tekitere sa ili dendang-dendangan niki sekoke ang mayaman ni sinduehin pan isam sa pagtalot na pinatapos si me talo si me peatin si me na makanamba mian hap na pinayaman yene dulang inari-arihan niya nabisyarak ulit ko may ibarat sa ili gihap sumagua pinetumpang si mahapin duk ko este hap pinakali dukap mian pinayaman manjari NFP itu wal pinagbalik-balikan din bang na siya inin magpangat kita nagaan na pagbisyarahan di pasyaran agama. Ubus duwek kayo ruyan. Daap lupagis. Gana niya kitilalunin. Magsambahayan kam, tinggalan ng bisambahayan. Siya iweb Quranin pinipito pereta ulak dunya tuwe Allah subhanahu wa ta'ala. Tebisyaraan sini pasyaran pagpahap-hap. Pagpahap-hapin tesubahat mula-mula tuju Allah ubus tuju manusia ubus si manusia umbul dembua suwi muslim ubus si muslim day umbul dembua suwi tuju metetto tuju pong tinai tuju daw ranganakan keseusiitan tuju danganakan tuju usbawaris mungkin pala kung iene si a sinduehin puas ili tuju bisaya tuju bisaya Duman syukatan na Bisaya, tinapling, syukatan na Bisaya, manok Bisaya rin, okay. Atau tinda Bisaya, okay. Gai. Sampai Bisaya, suwe pagpahap, gi manjari usa tebangga aru. Musakit, ben Rasulullah, man qatala dhimmiyan, lam yajid raihatal jannah. Sine-sine mapatay, yene, may Christian atau kan Yahudi, bega musa-musa kite, may usaha rin sa ko kitehin ama kapapatay gay makaasik atau akan di may kisimutsur ga tek kalisilog kiyama Bisaya nasa inyo nagwag muslim pa nalatun pagpapa sampai binatang pagpikite pagsiutingan na kutuk-kutukin pagtujuhan ubus puasi labo gani bawan buhok kanca geru may takakan duklin dulu ketemangan ni atau akan isap may iris teki mapandak-pandakin pinaglagbaan miyaan ini kahalan dari syukatan ni sa ili pandak-pandak atau akan kitang tumasagan iyan limikian dinaak duisap iyan gihininang agama Islami zaman tagna niya tasampang Rasulullah Ibn Umar Abdullah ibn Umar
May makanak pagtibakan di manukin. Na pagtek kay bin Umar si hagin may makanak niyaan. Ebe, duman na may makanak sa akil balik ni. Pen Ibn Umar hadis sahih ini inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadha matan nanti Rasulullah ila'nat we ini ila'nat we Allah Ta'ala sini-sini ini mighinang parkalaian nafis tahun ili mano nasaing ina mong pinagsepog niya ang tebiya sa niya yan gerwi sabi manjari lamo dia man may pagpangha lanikian tasyubahat pasalan ayat Allah Ta'ala pasalan kataliw kataliw buus pag napaka lain pagmaap lain pagistigbar lain kemon suber wisabili bebegante ng umat Islam suber wisabili bebegante pagi ko ni warte subahatin duman kita pakali pitu para miyaan ngahanduk hadja para mengereng-ngereng hadja sa bang niari miyaan takali kahapan na binibbegan bang niya ala itinatinggalan kalatan dari natinggalan pege bakas te subahat kuwali di keu kain ang tao bang kita si hinangno upama penur ketawahan ku kemon may bayon paglangihin bangsa hindi may butterfly me miyaan paglangihin palangi kawa-kawa bangsa ingi petuhuni saka kaya bakas takite apa asep mendalam limbo conforme kaya tau conforme siya tau kaya palangi gai upama engineer ku saka kaya bakas takite bisan anak-anak payat gaka mikipetenggi atau akan gaka bakas mikihinang plan ni sa pwede engineer ku kahagad ikaw engineer kaya bangga bakas takite de si kau bakas yun pagka-engineer muli karpintero ko upama sa bisan miyaan maghinang table sa ili tamanan mura ni hinang gabakas te kitere sa pelo karpintero kyo lantag pinin bakas ng basta be na kung may kita bitu pagpangadji pinin siya ang ngadji pan kahawagin mat usta de piya sa di kyo manjari kali ng tao manggay te kite bakas te di nuli yun si kikihinang kamay hangkan pain bahasahin ilmuin duman kinatawahanten sa ilmuin bang inggehin kebebiganten may umat Islam Quranin pinipito perata ulak dunya bilang bitik bang may magpawel si duk bentel yun miyaan kehitanten pegge dalam dunia ini bangga niya kitab sasiw bangga niya kitab sasiw hangkan ne kemon lahat tupad duman ni duk syara ni mismo pemilin cellphone niya pinetuhot book diki-diki niya pinindutin duk ketawahan bang sa inge pengusahan mo cellphone iyan meli keu TV niya ran pinetuhot book ni ubos lai bang inggehin pagbulyumanin bang inggehin pagpekulangan bulyumin bang inggehin pagpagkaseganin bang inggehin bang magpinda channel dialim book na yan kemon may sayara may kotse may car niaraban book ne bang kyo may libran nyo enande manual manual naubos tura tawlak dunya ini hangkan kita pinabuhan kitab pagkero kita gay halubilu, kita gay miyaan sungkang mangking kahalanten sew simban, dia ketawahan bakantan kita tinimuk. Hangkan kita pinabektaran kitab. Manual iyan bang may si TVC. Duk gay pagpekisigan bulyumin, tetobok ten may pagpekisigan channel atau si may sayara bang may minggay matauhin, bang may suwi pe binasa wete, duk gay teriik ne breaking mian kimat dinikan nen generator listrik nen me break ulay besuang pahali ini kiati dalam buk kemon amban iya ga masane ga tuhut dalam buk le na me umat Islam caili rob data orang punya tu niya inday bang bakas tesubahat ko kisikam tege anak miya anduk
miaan andane tega anak anda pente puak ne patula pegge sikisipit kahalan miaan na gisyo sa TGS ni banggi tinulakan ko kita itu naubos may tulay ga pinami cellphone ga pinami teknologis ko ito iyo na likop nito sa saki miaan saki yene ano rin miaan inami makanakin yene andan miaan saki palawi tahunan si angga gay na pangalap-ngalap nito puwa ne nulat serta pinerohan sin may makanak miaan delem sobre pinerohan pihap yene kauman pilih may anak na pain may makanakin bilang pengesep tebi si amma daw ka tebi sobre tu uk tebi duk esep tebi en na tebi delem bela-bela en na tebi delem yene ungsud duk di tekipat tebi si amma tandala sa tebi si namay tayakup kemon magpungtinemen sa ili hinangin nangimutan mate ina remyaan gata hospital pagigana si palaway ne pentahon may sulat ne balik lemikian sa irab pikilan may makanakin uk tebi hadja paggerok te isip tebi si amma mengkin luka tebi bangtek kan sampai may sulat si ketelu sa iro sa binanggit sampai megbulaog tamanan sa lihim sampai may kepegsiyabu sampai may ke miaan numot si me iyan ni barkada ni abulaw pagigani na Messi man sampai teka dembua ajahalis inanda de miaan yene anak ne dendemian pagi dembua indende sabab si kasigpitan pagi dayahan ajahalis ini pinilalahan yene dendemian sampai lepas ni amban ibadat lepas ni amban yene lan bebentelin dendemian garu teggertek ka balik sa marin pagpayam ni sa ili dia lumayan tingkawas niya gani niya telem bibisan gani le ina gani le si Toto gani le si Rende ubus miyaan siyaw simban ni kahalanin bebusail ni sa miyaan ubus telebihin anak saka tilew ni antag ni inamin mana ni nandanin napin ni mati ang malikot mo. Sabab, gani asin pagpa-hospital na tepen pinayampayaman mo kami dupet di ate sampai mo padarat naman. Na pain na miyaan na way antag sobre pinabuhan ko ni Halloween. Pero ito esin. Na pain na matanda sa kami si Kao gaw siya kami na rin yung sudan na kami. Napende antag si Toto, pwede magbulaw ni. Gani na may siban niya. Pwede antag sulat ko si Kirwehi. Bupen na ulit PS Kemon para siya handar kay sa ilikaran niya. Napende garablo ka kami. Antag si Rende, nainandaw siya relamiyaan, relamajan. Antag sulat kung ka sabi sulat si Keteluin sa sapon din nakipinalaan si Rende siya mo pagkikituan ko bulao dupang malaman napin umat Islam makanakle kitebi pinerohan kitebi sobre ang pandiata langit Allah Ta'ala yene Quran duk kitebi kay simban penno way alata penno way advice penno way nasihat penno way paduman penno way pinturo ina hinanten bi Allah labo Quraning ino kadya may puso kala sa hantin ito pagyaman Allah Ta'ala inen na derem bela-bela tanda kalasa si Quran inen na derem ungsud-ungsud tanda kalasa si Quran inen na derem mobile night tanda kalasa si Quran dakew mararahin ke kalasan mong si Quraning taman iyan gaipe bangge berat binasa serta timut bang ini dia
Bangi belat tapi binasa sobre ang bandiata langit ini duk tinuhut jalan nen. Dah kita ulali bangwe ekka kama kanakante lepas amban agama. Bangwe ekka manusia lanyap ni asyampan siya pek Tuhan den. Sabab ngapun kita we malasa inu Quranin cuma gua cuman ciri kalasahin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka malasa si Allah Ta'ala tuhutun biku. Tuhutun bibang ina dalam Quran ini, tuhutun bibang ina binisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nakumpas bi. Tilaw ku waran kun duk tilaw ku keman mapakaliin ini. Garu kikite bi penia kue me makanak le. Pinebawahan cobre, ubus, tanda lasa, inuku kaja, saga tinuhut bang ina dirim-lim. Na kemon kita bi. Kini yang Tuhan ancer, si waran ni. Ini tepen ayatin, balil insanu ala nafsihi basira. Manusiain bisa pesaing ke pengetahuan si kau, mas lawi ketahuan nu dinun, mas lawi ketahuan nu ancer nun. Iya ni si tilawin ini, aku ketahuan kumang ini ancer tu, demikian kau ketahuan kumang ini ancer. Nabang hinanten biko me makanakli, mula-mula dan barat ku. Nasulean te biko ngeluka, bang ini deren ne, yurunia napsiran ne, yurunia ngama anahan ne, yurunia matampal ne bang ini deren ne. Duk kita bigay siya simban, kung natin siya wahatle, tu dia tak ulang punya ini. Nasa kita tabasa nih, nasabi problemahin nggak timuhut. Apa isab pinain, dah manan riba, dah mag-anaksin, anaknya lupa kali sinduhin. Dah pinan magsingal timbangan, sa bayaman. Si me hati, si me lahat miyan, masih lumigsingal. Dah pinan magpapati, na mati. Dah pinain niyan magperupang. So, tek kanep eleksyonin ko itu, ganit getauhan bang ina mapatagin. Dakang pinan merupa janji, sumabuha ko itu eleksyon na isab, subhanallah, mamis pe ang gula, bang pakalin mo bang ini, bisa na sumabuha, bang taarot na ubos eleksyon, pahit pe bang panyawa. Bang ini telesatin, teriya sa niyan, si mangga, may kihinang niya. Wala pun pen Allah Ta'ala Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sayli pen sobre pinaturun cikitehin. Dina akam tinunay amanati. Tujuyin na magsukuot iyahin. Nasa ngurung kita amanat, ngurung kita janji, gak tinunay, gak tinuman. Yene, we me ngurungin. Sa mento ko kalsarabin upama. Pempuas eleksyon, ruha kalsara ini tahaknya kante ke metro sigue dem belosa. Ihaw hidje belosa. Aate dia lemlati. Petenggahan te kam building, bahit building inday. Bang may pangkat, sigue dalam belosa, sigue dalam bukbab. Umat Islam, umabot na kisya ini, pamangga tebiyene sobre. Pinetek kal Allah Ta'ala itu, biat apa nahangkan, te subahat te lumabo pili pegetia sasam ni asal bang na dapat te sini ni gini magpene gini kita magpene pege sari uyakan kemon duk bisa nudi ngetawahan bisa gini akan kadile ketawahan tapi bang sini dan apa sila nudi kiru masilanin bisa kita be aku kira le te beri bang sini magpene aku kini. Lerwi pinaku kami hincekemon. Yene, me bakas mga janji ini. Basta hadja tekite bang ini bakas pinente. Gay bang gare yene sa Quranin pinakbinetan amanatin sisukat penita. Na menjadi umat Islam. Kuni te subahat le nyaan si aku le kue me panampu hadja kue panambari ari hadja nabang upamanin kue hap si pamayang birkhap si pagkarebi na dane usaon bi na sumabuha bang upamanin
Niaan sala penghimat kun embes pain kue maka namba lingkat ni ini ko hati bang si pamayam bi namba ngusemong yeni inari-ari na bet butung bisa bet butung bisa gerobi meke ini na main na kusikaan sila pal pikir hantu yang berdunia ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.